Wara nuqqas ta' kważi 80 sena din is-sena l-Karnival mistenni jerġa' jinkludi elementi ta' satira politika. Dan se jkun possibbli wara ħidma li saret minn Gvern Nazzjonalista fil-leġislatura li għaddiet, meta wara li saret riċerka legali u storika riżulta li s-satira kienet projbita permezz ta' regolamenti li kienu jħorġu l-Pulizija imma ma kien hemm ebda liġi f'pajjiżna li tipprojbixxi s-satira politika. Tkellimna mal-professur Vikian Cremona li spjegat il-kuntest politiku fl-1935 meta tneħħiet is-satira politika mill-Karnival Malti. Il-Karnival kien possibilità biex ta' attakk kontra l-Gvern Ingliż li ħa irriedni fidejh. Jiġifieri kien mod ukoll biex jissopprimi l-Italjanità li seta' tiġi rivendikata waqt il-Karnival u wkoll kull forma ta' protesta anki protesta fid-divertiment. Jitkellem dwar l-inizjattivi fil-leġislatura li għaddiet li waslu biex is-satira politika terġa' tiġi mdaħla fil-Karnival Malti. Konna ilna insaqsu li is-satira bħal ċensura għax hija forma ta' ċensura li inti ma tħallix is-satira. Ġifier konna ilna insaqsu li din il-forma ta' ċensura tiġi imneħħija u jiena kont strumentali fis-sens li kont sibt id-data preċiża meta is-satira politika kienet twaqfet. Dew ir-riċerki u sabu li kienet ma kienitx liġi, ma kienet police instruction. Il-professur Cremona tkellmet ukoll dwar is-satira politika fil-passat. Is-satira politika meta jibdew il-gazzetti ġifli fl-1841 għandna diġà eżempju ta' satira politika fil-gazzetti stess. Nafu b'satira politika anke qabel u waqt il-kavallieri għandna eżempji propja miktubin. Staqsejna lil Vikian Cremona kif taħseb li s-satira politika se tintlaqa mill-pubbliku. Forsi l-politiċi tagħna ma naqra serju wisq xi kultant. M'għandhomx dejjem sens tal-umur. Fil-1920s u 1930s kien hemm anki ġlied fit-toroq imħabba s-satira qabel ma ġiet imneħħija. Jiena naħseb li il-poplu ċivili u poplu matur ikun jaf jitħaq anki bl-affarijiet li forsi ma joġbuħx jew ma jaqbilx magħhom, imma juħu pjaċir bil-fatt ta' kif dawn jiġu interpretati b'mod komiku. Dak huwa sinjal ta' poplu matur. Interessanti il-fatt li l-Karnival tan-Nadur Fawdex baqa' dejjem ikollu element ta' satira politika. Il-Karnival tan-Nadur li ma kienx irregolamentat. Kien hemm satira politika fin-Nadur li kienu veru tajbin u intelligenti ħafna. Jiena rajt maskri ta' Edi Fenekadami, maskri tal-Fred Sant u it-tnej ħdej xurxin jaqraw il-gazzetta, ġifri, u kienet interessanti ħafna, nis kienu jieħdu gost ħafna b'din is-satira. Alessia Bsajla Zammit, Net News.